Abulisa abaningi inkulumo yensizwa laphana ekhuluma ku-TikTok yenza ividiyo ichazela abantu ngemisebenzi abangayinakile nekufanele beyinake njengoba-ke kuzoxoshwa abokufika. Sawubona kuphi nakuphi lapha ngikhuluma njengamanje ukubingelela yena uMathanda Khosi Ntombi zomqamela amahlaka abanye baqobola imali thiwazi. Ngena kwethu ungabe usukuhlakho uqalula cothenze okulungile upress subscribe button bese uyalike bese uyayilenda ividiyo ziphele bese uyakhomenta. Kanti-ke ngabe usungwala ekhaya uyalazi udaba ukuthi ulenda ividiyo ziphele bese uyakhomenta, kodwa-ke ungakhohlwa ukulike kuze njalo uma ngabe-ke sikufakela amavidiyo kube wena owathola kuqala. Ngaphandle komusho isikhathi sakhe insizwa iveze izinto ey'ke zenziwa abantu bokufika lana uma ngabe-ke abantu bakuleli bey'tshela kodwa bebenganakile ukuthi zinemali. Yase-ke ithi njengamanje ilona thuba-ke lokuthi zisetshenziswa noma-ke bekwazi ukuthi beyibheke lezi zinto ey'nemali. Yize-ke noma kusekhona abayibona bebukeleka phansi uma ngabe benikwa lo msebenzi, kodwa ngicabanga ukuthi bengakuthokozela nabo uma ngathiwa ngelinye ilanga noma ngenye inkathi bayawuthola umsebenzi ofana nalona ukuze bekwazi ukuthi benze izinto zenzeke. Ngaphandle komusho isikhathi sakhe singene kuyona ividiyo sizwele ukuthi le nsizwa iveze maphi amathuba omsebenzi. Ngikhumbula le genge ngifika le genge nje isaqala nje ukujwayela lana ezweni lakithi ukuthi ubuhlangana nabo bephethe izipontshi beyithwele. Abanye bebephatha ama-light, abanye bephatha yonke nje bebedayisa yonke into, behamba bengena imizi nemizi. Behamba ngeenyawo. Uhlangane nabo nje behamba ngeenyawo. Kwaya. Bahamba ngama-1400 nama-Corolla bethenga kakhulu iprint ama-Corolla ama-round. Hayi kwadlula lapho bangenela ama-tuck shop. Kodwa kukhona into eyibe buhlungu yabona abafuthi kulula ukuthi athi umuntu yazi ngixakekile nje uma kukhona into mhlawumbe oyidingayo ekhaya ngendlela engixakeke ngayo futhi ngicela ungitshela nje ngingakusiza. Bese uthi kuyena udabuke bese uthi hayi yazi into ekhona njengamanje yabo ngeke ngisasho manje, mhlawumbe ngake ngasho phambili kodwa manje ngeke ngisasho ngoba indlela umuntu aphoxeka ngayo akumnandi ukubona umuntu ephoxeka ngoba umuntu uvele abone ngathi umbukela phansi. Uthi kumuntu hayi ngicela ukuthi sinenkinga yomelusi ekhaya, umelusi asinayo, cela uzosibambele usibambele inkomo. Yazi vele umuntu ekuhleka inhleki usulu wathi inkomo, hey mina nayinkomo yibo. Uyazi ukuthi lento yokulusa ingabenza abantu banothe ngendlela eyisimanga kodwa bayithatha kancane. Lento nje ukulusa emzini womuntu umnomzana oyindoda uneyintombi unayo yonke into umkhwenyana wasemzini abantu ukulusa emzini womuntu. Ayikho into engiyibone lahle njengaleyo nto abantu abangayinakile emakhaya. La emakhaya abantu bayathanda ukufuya, abantu abaningi kungenile into yokufuya kanti futhi banemali abantu abafuyayo njengamanje. Akufani lesa siqala lapha kuqala ukuthi akade bakufuya inkomo abantu bevela abasebenzi baneyinkomo. Njengamanje abantu abaneyinkomo bayasebenza banemali, banenkinga yabantu abazobalusela inkomo. Igenge yakithi ayicabangi inkomo, ayicabangi lutho. Umuntu yabo nje bayazaza umuntu abayifundi inkomo uyilusa. Yabona into yokulusa njengamanje isikhathi esiningi uma umuntu elusa ukukhokhela inkomo engayinye, inkomo ngayinye yakhokhela inkomo ukuthi inkomo imali engaka. Ngeke ngithi nje ngamabomo inkomo i-100 abanye-ke abasawuthatha 200 abanye bashawa 200 inkomo ngayinye. And uzowukhipha ngoba phela uma uyithanda inkomo kufanele kube khona umuntu ozoyilusa. Uma-ke wena umuntu nje ozaziyo ukuthi ukhaliphile, ngikhuluma ngomfana nje ngomuntu okhaliphile ohlakaniphile ophilayo o-physically fit ngoba yonke into nemisebenzi le esiyifunayo into yokuqala efika i-check bafike baku-check ukuthi u-physically nalento okhala ngayo ey'nkomeni izinkomo ziyahlupha. Yazi ukuthi ey'nkomeni hey yabona ey'nkomeni bakwethu nilahlekelwe into eningayazi. Yazi nilahlekelwe ukuthula. Inkomo ngiyazazi phela ngiyilusile ngikhululeke uzengazangana nentshebe ngilusa inkomo mina ngiyazi kahle inkomo uyayakha uyishuna ingqondo iziqonde ibe lento oyifunayo. Kodwa ngikho-ke lapho ngisekuthaneni inkomo ziyinto abantu engabe bayasukuma ngayo empilweni. Ukulusa inkomo ulusela abantu inkomo uthathe pride uyitshingele le etoilet ngoba ngeke izize kusiza ipride.
Inkomo mangabe kuthiwa abantu ulusela imizi emithathu ngoba akekho abantu abavamisile ukuthatha umuntu hayi angifuni inkomo zami uyiluse nezomuzi umuntu usuke nje exakekile edinga umelusi ulusela inkomo ezemizi emithathu bese uthi inkomo iyodwa 100 rand umuzi nomuzi nje ube nenkomo mhlawumbe ezilako 20 lezi inkomo ezilusekayo nje lezo inkomo ezilusekayo inkomo ezu60 ziyaluseka nje kahle kabi 60 kweinkomo ziyaluseka uma nje unengqondo kahle ekhaliphile ufit ungaguli inkomo ezu60 nje ungayilusa uma ubalo 100 rand abawu60 ungababali imalini leyo and into eyinkomo into la ifika ibe ukhiye khona uma uyokhipha inkomo kule mizi yonke lemizi oyiluselayo ngeke labantu bonke bebe nenhliziyo ezulukhulu ngeke usiphathe isikafuteni bazofike bakwenzela itiye uma usubuya entambama neinkomo mengabe uneinkomo mangabe uzibuyisa uwena futhi ngisho imizi eminingi ungakhanda izivumelwano sokuthi cha inkomo ngiyayilusa mina kodwa mase kubuya inganze esikole nje umuntu uzithathele inkomo zakhe ayifakele zona esibayeni bazokuphakela ukudla elunch emakhaya kuyaphakwa emakhaya imali yakho uhlala ekhaya kini akukho mali oyirentayo awurent ukususa nje ipride lebolile uyibeke eceleni uyilusela inkomo andike into uma ukuthi unayo indlela yokuthi ungayi-afford inkomo ukuyithenga angeke ukuthi uzothenga inkomo yakho uyifake kulezi ngeke umuntu azokhalela ukuthi siyakuholela usuthenga inkomo yakho cha wena vele uzolusa inkomo yakho thetha inkomo thenga inkomo ngomholo wodwa laba bantu uthenga nje inkomo isithole nje noma yizibule uthathe lezi lenkomo iluse nalezi inkomo lezi thule phansi zizoyibamba inkunzi zalabo abantu baluselayo uwenza umsebenzi wakho ube clean hayi guys no man suka hayi yabona ipride ngeke zisisize ngalutho siyogcina ngakho ukubuka ngoba sikude sinabantu sibahle kakhulu ekubukeni into zabantu yabona akekho umuntu ongafisa ukuba neplaza kodwa umuntu ukhona umhlaba kubo nenhlabathi notshani yonke into okukhona kubo acabanga ukuthi abuke la ubuka lapha phesheya ukuthi abelungu badla indawo yethu ngisho unganikwa leliya plaza sikubonile kwenzeka abantu benikezwe amaplaza bajike beyokwenzani bakhande emjondolo bahluleke bencame angazi ukuthi angigxeki kodwa ngizama ukuthi mhlawumbe ukhona umuntu okayibuka lendlu ngendlela engeke ngibuke ngayo ukuthi hayi into ebalekile thatha ipride uyibeke phansi hayi ngilusi inkomo mina ufuna ukwenzani ngoba nakhona emsebenzini la kusetshenzwa khona emsebenzini uyamelwa kunomuntu okugadayo emsebenzini umdala uyindoda unentshebe unempunga nempandla lengenayo unomuntu okugadile umhlawumbe omncane ngisho kunawe futhi awunaka ukuthi uzokwenza into oyithandayo emsebenzini inkomo izobe zizwa wena kwakho ukuthi nje zingaye emasimini kuphela zingalahleki inkomo zomuntu wena oyiphethe uyiboss la inkomo and ngale kwejoke angiqondi nje uzokwenza imali ungayibala ukuthi mangabe nje ulusa inkomo ezu60 inkomo 100 rand imalini lo ngenyanga usethe ngoba phela abantu phela ngeke abantu wendla basuke bexakeke ngayo umuntu umtshethe cha ngeweekend inkomo ngeke ngize ngiyiluse ngiyagcina ngolwesihlanu take it or leave it ubeka ama-terms akho into ongeke uyithole emsebenzini uyatshela ukuthi uzongena ngesikhathi esikuthi mangabe ukuthi awukufuni ukwenza lokho out umuntu oyinkomo uyamtshela ukuthi wena uzoyilusa kanjani inkomo zakhe akekho umuntu othanda inkomo ifele esibayeni bayavuma abantu bathi ayikulungile nje as long as inkomo zami izophila zisuthe nje kahle zibe zinhle hayi madoda ipride ngeke izosinza singayi indawo empilweni